Mame Mao Akwaba emfa ombra Ghana nsem TV GH so wofre me Addo searching. Me papa Captain Smart. We video bi de my say 8 months we e de na aban na ye. Captain Smart so kasa se medi ho ya kakra. Captain ana na ofri say party na obedi akire be chiche ska e de amamo ana. Ye madwene o man no na nke veska ne mamo. Se de odidi afoforo akira no mo ma osika di no. Eno na wo dwene ho sa papa JDM de oso me ne sa o. Oso veska mfa mamo obia na emom no wo de ba be mpuntu e wo man ne mu. Entina ma obu ofudi a eno obetima sansan wachi akoba bia na wo why o ka che say 8 months de na ban na ya 8 months make us ban na buy what $1 so petrol so ate emo so ate enema ebrebe so ate iPhone so ate bibia so ate entu aye bi edime musa say 8 months we e de na ban na ye ene ka chiro mu say o mompa ba bi mfa won hye e bia o pa adwuma bi ena aye no omunya mfa ma ho ka chiro mu no mfa ma ho me make us 8 months we e de na aban na ye anaso odwen say na aban no e diska bi ba begu botom ana won fa megu botom oso bebie ne nsam ama obi anya bi se no tira obo ofu nso de ya ene captain mesra o twesan wate the 8 months we aban no ye bi di amaye gin abusiafo na meso so ba follow page ba like page me din the Porsche ma ye te sa abo adwane enfifire tim so minwi ni bi ntinto abusiafo me nwan Ghana fo ba share video no ka che Captain Smart say Captain Smart enye wonko na ote Ghana ha wo ye nyansani Captain Smart enye wonko na ote Ghana ha uhu ade papa woka enye wonko so na ote Ghana ha uhu ade bone ya woka dabi enne because of social media ninti Ghana fo ni obia me kosi apostle Ghana fo ni me pa Captain Smart John Dramani Mahama 8 months amamwe work John Dramani Mahama nya den Captain Smart who ya dana kokko who did we are not the one who twitchu fam 2027 o se de ni besi Captain Smart de ni besi de na ehu enwanwa ku ban ni besi e besi onua TV ho Captain Smart wo ye hwehwele ni mu papa wo ye hwehwele ni mu ye mambofo Captain Smart wo nya ni papa What think just say why you on kankan krodo dan e so wonu nko anu kai wo yi free wonu ma ne wo yira free Captain Smart e da katere maso anu te ne de e sa free katere maso wo nte de e da katere maso anu wo kai e sa free katere maso Captain Smart wo nkai ya dai sa de no wo ye nipa fodo wo nya nipa papa wo nka nokore wo ya magana fo ye do hu jawo wo fans fo no wan pe e be kakra ka se nche mo muntie e san se bebe hu se wo don sa benku nifa na edidi na aduano don sa benku nifa didi wie ya ka na afa de waso le gina no wo kansem Captain Smart na no tu FM ni so se wo tu onua TV ni so se wa ye adwuma Captain Smart obi a wo ye MPP ni yo ye de wo ye MPP ni eye bibia obedi enti no se da be gigina mu NDC wo NDC eno kro wo Captain Smart and sama wo catch John Dramani Mahama mere bi atwam eningwasia wo catch John Dramani Mahama na nya de ketwa what you say na John Dramani Mahama aye sa mansan nyina papa ntinu ono won fa asem nya asem se me Captain Smart adwuma me Captain Smart me kosua Porsche me NDC ni mba social media for good 5 years ni adwuma ma ye adwu party NDC starting from 2020 ninja social media obianu wo ni me Porsche first ni social media dina Ghana for different Yelodina Mahama ba Porsche ansa mi be YouTube NDC Porsche obi wo Ghana ha bi o kanokura bia enye anibra ni nkontompo obeka che Ghana for no obeka che NDC for say ababai Porsche nkasa mre NDC for mpa ifo mama akora yedwuma nka enchen Captain Smart enye nkwa no ye adwuma ma party no anam NDC so be chindi nkoto ma de che de run to go Mr Captain Smart adan busa say NDC ba ye mpanyimfo na be won kran wanpo anaba be wobunu region ha wanpo na busa say Porsche adwuma ban no pe Captain Smart enyam nko na durumre bia mudidi eye o enyam nko na durumre bia mudidi eye 8 months ni kwanya John Dramani Mahama efa so buga na Captain Smart obi o ti Ghana ha bi o pe Ghana ye bi obehu say enne MPP for ni brin kra ka say ne Ghana aba fam Ghana adwo
O ko to ade ba price ni da sa na da Ghana niema bafem se Captain Smart enyam nko ni muni nkasa mudidi e ya sana afiri mo be gye social media makasa ni makwaje ni mabetena ase ni mo miema no Captain Smart enya waso be ka se John Dramani Mahama mamu edi ye eye panti MPP baba ye ba ne sen ha NDC fo mpayifo bi te se Captain Smart mo mu ni oye nso oba mo be pete sika pudu ama Captain Smart kosua Porsche brama party wo aduma ma ya ma NDC no NDC ni panyin bi owo NDC bi anime musa se NDC fo mpanyifo yi Ghana fo musa NDC fo se baba ya adwuma kura ba tima man bi musa buru regina wo se panyin pe na busa se Porsche adwuma ba enkura ni ya ma bi NDC fo mpanyifo se nipa firi na kumam no som party ni kire party ni do a nipa ne soma party ni uba power mumma party no nipa ni nyam som faso kakra wate wonya party ni som faso wate ene NDC fo maburu bebra ye wo social media bebre di mpanyfo no ho ya bebre di party ni ho ya me kosi approach ya na me ka kire mo ye di party ni ho ya ye di mpanyfo so mo ho ya because emre etwa me kosi approach ya ma ye adwuma de na ma NDC den kra ni nipa dua pa for de mpanyfo no se wo sani free so no ba baba fe ni yeti ho wo sani free so no ba wo beba ni yeti fe wo ye etwe ho nipa somu nipa dodo adi kire ma mo na odo adi ni bi nkire mo yetumi kana na do ho asem edidi na tem na eye dia then I don't see anything wrong with what is going on. Presidential jet ni ye nto ne china utie ye nto ne china senyame ya adom 2027 we would agree say ye nto new jet na semantie na mo koyesa mo de mo power kwa top private jet ya ba da mo di besi Ghana na sa da na eja betom mo ma ke so nto ho because e come the Ghana for ye ntumi afford the plane and the Ghana mabunu per adwuma ye we can't afford the presidential jet we can't. And the Women's Bank, ye nyam fa block ba kokran to ho enti yam pene mamon to jet. And the 24-hour economy, ye hu ne no ba ya ba kokra enti yam pene e mamon to private jet there be e come wo man mu. E come e wo man mu. Se papa anya hwe a bone enso so enya hwe. Now let me deal with this Galamsey thing quick. Quick. I'll just use about 6 minutes to do this and then I'll be out of here. Ashton, thank you so much. A year Ghana for any abranti bia ene ose na ban na bento obekos we Jimmy. Na Ghana no oho adwene no wo form. Ya wo hospital. Fan say Ebruchire hospital. Italy hospital. Baby I went in a hospital. Wo out we ubetumi akotwe camera se udi video hospital na dwuma omo ye a wo tia omo o shout patients who are in pain that cannot tolerate noise, patients ya omo wo anxiety, patients ya ebi ana ye yom surgery bintino they need some calmness to do. One more surgical procedures, one more administered draw, one more wapane. Now obetina kwa siebisa na buying aba into a far camera and then the Nam hospital and look at you people are doing this and you people are doing this and the ye the day and then yenya Ghana bebu and that's so support raf. Yenya Ghana bebu makwa way kwasi ampasa mo obeye ye say or your freedom fighter now so on your NDC ni and the better down say Ghana form one and also and ye be wu na ye den and na there wa escalate you or put to the security of our hospitals in danger. Na ye wa kwasi ampafu bi asan ya on ya gene di ama 20 cities heliwe ma Jimmy o sasa ma Jimmy because Akuffo we be dada cathedral galamseo and that you say hospital for mu na afraid be on him wenya
Aban no beto no ma wo so obema wasetena mu aye yie no wantumi anya de obeye but osen aba so na ukonya akwasiampafo parent bi te say sasa no mo a eden teaching ni betumi de ama wo sasa ye ogina ase we a sebe wo papa ehunu nyansa nti wantu so aba apa ne na nkɔwo no woni area mama kɔwo ye na nda oba ye frɛ ni area son sasa yi uhu nanim uhu ne body ne ne niam ode na mo a obi afrɛ ni area guy because ne maame area mama o maame si so wode ne area mama sa na carpenter fo woni na ne da poto a yamfa na nsi ba bia enti ne wo ba ye no wate se do ma ha makotefo obepe bi akodi enti o support NDC maka kire mo se mo ba me platform yi so na mu bejimi utie men fa mamu mo so direct you me de be mama hama because onu nti na mo be gira ha ejimi ne nkwasi amamuo na ogbu na enya ba bia amfa nkọ no enti na mo bi ma ba ha mu jimi Francesco, big up yourself. Don't be bringing that type of nonsense to my page. Me say ya ka wo papa osu enyansa ka wankofa area mama ne na wo o maame di ni area mama mema yensin sa carpenter fu oguo ni na akakpodum ni na di na sitire na papa eja eyi se be bola bed lover NDC ni so de definitely obepe bola bed and the dia wa bodamfo nti adwene ne da ho but on fa anwene adwene ne dwene NDC nko. We are not buying no presidential jet. 1. 2. The promises they made, they have failed. Akosia, ye kachre NDC for say,